أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة ورحمة وبركة خود تعالى لسرمة وحمي مسلمانا أهل إيمان به خوشكو برای برومت ازیرو جوارا بحثا مجاركا گرين دربار قرآن پیروز دا بكم گلك انسان خير نخواز دل خراب كمرش گني و د فكر و هشيوان دا خرابی هی دخوازه ریا راست و درست پیشه انسان شاشو ماشو بک انسان جریا سیرات المستقیم ریا راست و درست هر سر ریا باطل پر تشتین تولهه د سوسیال مدیا جواکی هر وسا در رئاله دا دبیجن قرآن هاتی محافظه کرن یا نه یعنی کس دکاره قرآن بگوهرین یا نگوهرین نکار بگوهرین آنجی قرآن هاتی گوهرتن یا جی ناتی گوهرتن gelek insanê dilxirab, dilgenî insanê di mejiyê wan da pisî û gemarî heye û dixwaze fiil û efalê şeytan bi xelkê bide qebûlkirinê bi xwe jî bûne şeytan. Em îro bersîva van însanê halêna bidin ku eceba di Qur'anê da guherîn çê bîyî an çê dibe an nabe. Em her tiştî li gora Qur'ana pîroz em مراجعات قرآن پیروز کن دبن رونایا قرآن پیروز دا ام جوارا مثلا شیروه دکن بله بالا خبدنه بسم الله الرحمن الرحيم قد تعالى دسوري حجر دا آياتا نهادا دبيجه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون دبي بيگومان ما ذكر داخستي قا خدا دبيجه ما داخستي إنا ما داخستي معناوي يعني خدا تعالى بتبي ملائكة جبرائيل أمين قا تشتكي خدا بملائكة تذكرن خدا تعالى كدو اما قوانجي بالا در ناخن نابي اس دبي منو وان ما بهافرا كري لورا قوتي إنا ما يعني خدا تعالى امر دا جبرائيل امين ملك وحي وي پیغمبر را وحي داخستي هر وساج محمد عليه الصلاة والسلام را قرآن داخستي دبي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ذكر ما داخستي بيگومان ايكو ذكري دپاريزن ام يعني ايكو قرآن داخستي امن و ايكو قرآن بپاريزي ديسا دبيجي چي دبيجي امن جبروي اف قرآن پیروز قرآن مصحف قرآن پیروز خدا تعالی دبي لفظي ما داخستي و اتو کسی کی نکاره وی بپارز يعني ما بس بیا خدا تعالی لفظي قرآن متن قرآن آیت قرآن یک بی یک پارستیه eğer insana ki dil xirab insana ki pis insana ki betal her embe büse pella jibe Kur'an'a jek ayeta tevlihe bik embe bixwaz Kur'an'ı tahrif bikiji yani embe mushafi yani embe kitaba hanena disa Xwedê Teala Kur'an levzî parastiye bi milyona muhafizê embe ve hafizên Kur'anê hene kesî Kur'an'ı ezber kirine her wisa bi milyona nusxe Kur'anê hene Kur'an'a eslî hene her insanekî de insan jî sed insan jî bi trilyona perek xeş bikin ji bo ku metnê Kur'anê tevlihev bikin embe bixwazin Kur'an'ı tahrif bikin jî dîsa nikarin lewra Xwedê Teala bi mina bi hezara mina bi milyona mina insanê Müslüman Kur'an ezber kin embe hafizê Kur'anê ne ku ne mümkün e ku dîn embe Kur'an werparastin ji ber wê gava em behsa Kur'anê dikir divê hûn bizanin bi ev Kur'anê hani herfekî jê şaşînê biye hindik mesela Qur'ay seb'a da hinekî embe mesela em bivêjin dibir da hinek gotin dikare were kelime were guhertin an jê bi herf were guhertin lê ji ber ku di Qur'ay seb'a da yani bi heft cure xwendin heye gava me'na wî xerab neve her du Qur'a jî her du ji xwendin jî rast û durust e dibir da li gora vê ayeta pîroz me hate zanîn ku Xwedê Teala di Sûrê Hicr da divê zikir me daxistî û em diparêzin tişta ku Xwedê Teala parastî tu kesekî nikare wê biguherîne bêje problema me ne mesela parastina Qur'anê an jî em bê guherîna Qur'anê xwe kes nikare Qur'anê biguherîne
لمخابن ام قبل التفسير انجي ان بفراني ام لمعالي كردي وتركي مزدك دهنك قابرام القرآن دا بروبلم هي يعني جوهرنا واندا دورجر واندا د ترجمة قابرام د ترجمة تيجي القرآن دا هناكي بروبلم هي دركتي ميداني مثلا ام بيجي ميدور سيبات خصد كمال الفرق بين الأصنام والأوثان چه فرق دنابرا سنم وسن ده هي أنا تقول الأصنام وأوثان هر داش تقول مزبكة ده معالي كردو تركي ده هر دوش بمعنى پوت هاتی ام به هیکل پوت سنم هاتی ام به هاتی چاتی ورگراندنی لگامل قرآن میزد که فرق که نابرا سنم و نابن اوسانا ده هیه ده فهم کر اما ده ورگرین کردی ده ده پرین تفسیران ده ام به ملاحظه هانی ناتی کنه یعنی فرق نابرا وان به شرح کی وکرش خلکارا ناتی گوتنی که پر انسانن آنا لدو اوسانا دشه لدو اوسانا دشه لدوی املجی سنمانه سنم اوسانتی همان ام ببیجن جبیلی خودی آنجی دبن خودی را انسان جوان را عبادت که جوان را رزق حرمت که دبن خودی را لمعنا سنم اوسان جهب جهنم دبی کسی کو قرآن تفسیر دکن کسی کو ام به مال قرآن دنویسین دبی فرق و جدایی تکنا برابان قورام قرآن وان تیگه قرآن خودی بیل سو نگوتی اوسان بیل سو نگوتی اسنام دم فرقه کی هی کو رب العالمین وقتی قبا سنم و اوسان و مثل اسنام و اوثان قبا هر دو قوتنی هانه قبا بمعنى کی با چما خدا تعالی دو حبه را ذکر بکره و قبرامه کی ذکر و تیگه کی و بذکر بکره دم که فرقه کی نبر اسنام و اوسان ده هی هر وسا قبا ملت ما قرآن ترجمه ده ما الفرق بين الكلمة الرسول والنبي چه فرقه که نابره کلمه رسول و نبی دهی اویجی تو ملاحظه ویجی نکرنه یعنی ام بویجم گاوا دی قرآن دا جی کو رسول جی درباز بیه گوتی پیغمبر جی کو نبی جی درباز بی گوتی پیغمبر گاوا دو آیتا گوتی دا رسول هاتب دا پیغمبری ورگران آیتا گوتی دا نبی گوتنا نبی تا دا پیغمبر ورگران و دمی تو معنی قرآن خلقی ناویجن و خلق فهمنا که چه فرق نبره وان ده هي و انسان جو قرآن فهمنا که جبر بی ام ایلو لسات تیگه اسنام و اوسان ده سکنه که ده قرآن ده چوا درباز ده خود تعالی ده سوره حج آیت سیده دویجده فاجتنبوا رجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور واجتنبوا قول الزور دبی هون خو محافظه بکن پیسیاج اوساناته دبی هون خو محافظه بکن و خو محافظه بکن جو گوتنا درو تو قرآن دا کذب هي قول الزور هي كذب كذاب كذب پرانی بحثا او كذب تكذيب آيات خود تعالی او كذب تكذيب قرآن دکن قرآن دروین دو قرآن راسنن قول زور انسان دکاره گوتن مرو درو بکه جورته گوتنه فرق نبره کذب و قول زور دا ایوه کذب کذاب کذاب و کسی که قرآن ده دروینه ام به قرآن راست نبینه دوی قرآن نه راسته ام آیت خودی تکذیب دکه لگا دکو قول زور یعنی گوتن انسان دکاره قصه بکه قصه راست بله نه گوت قصدان ویدا چند گوتن درو هبه لورا خدا گوتن حفظه خوابه که جريشتا بيسياكو جو اوساناتي بيسياكو جو اوساناتي فيجا هروسا دفيج امير الرجس بكسر الراي من الرجس القذر والنجس يعني من الرجسية قذر بيسي جمارو ام بي بيسيا ام بي او ام بي همجا نجيسة بيسو ام بي تشتي هاري كريتو بيسو بليز يوانا تيكو تني غزارو نجس ريشتيرا تيكو تني دبردا قبا خويدا دي فاشتني بالرجس من الأوثاني دبي ام كلمة أوثان دو قرآن دا بيجارن أوثان تيش معناي ام آياتا وانبدن فرقا نابران فاش ام جوارا ببيجن هر وسا خدي تعالى
دبر دایاد بخاطر هم حافظه خوابك بسیاج اوساناته دم اوسان مروفن اوسان کسی بروحن نه سنمن نه هیکل نه پوتن اوسان کسی بروحن بسیاج جوانته کفر جوانته غلطیا جوانته شاشتیا جوانته دبی هون او کسی کو لسر ناوی دین ام بی پیسی و گماری و خرابی بلاب دکن دبی هون حفظه خوابك جوی پیسیا وان او آیتا ورد بیجم بلا خب ده آیتا قدرنا سوره عنكبوت آيات حفظا إبراهيم عليه السلام دبيجم إنما تعبدون من دون الله أوثانا دبي بيقومان بالتاني وانا جبن خديرا جوسنا را عبادتكن وتخلقون إفكا أواناجي أن ببيجن بالدرو دخلقين إن الذين تعبدون من دون الله أو كسكو دبن خدر عبادتكن لا يملكون لكم رزقا تر رزقك جوارا أم ببيجن تر رزقك خدي رزقك لنا أو تشتكو هون جرا دبن خدر جرا عبادتكن أو خدي تر رزقك لنا خدي تر رزقك لنا فابتغوا عند الله رزقا هون رزق خوار جم خدي طلب خازن واعبدوه هوش خدر عبادت بكن واشكروا له هوش خدر شكر بكن وإليه ترجعون شبكي هند الزبرن با خد تعالى دبردا إبراهيم عليه السلام دبيجة قومي خورا دبيجة بابي خوج أقربي خورا دبي هون دبن خدر جوسنا را أو دبيجن هون أوسانا را عبادت دكن يعني جوان مخلوقك خدي روحه خدي هشه خدي فكره هون جوارا عبادت دكن لدبيج وهم بيجي مثلا بدسي خد بدرو دخلقينا بدسي خد شيء دكن وجرا عبادت دكن هر وسا دبدا وسن بمعنى سلام جهاتي يعني آبشي بمعنى اوهاتو بمعنى بيسيتا جسنما جوسانا ورا بمعنى پوتپرستی هاتي اما آيات قدنج بيجي او جديسا سورة عنكبوت آيات چه آيات 25 وجد و ام و آيات هانه آيات حفظا اوسان ته چه معناه ام با آيات عنكبوت 25 شرح بكن وقال إبراهيم قو إنما اتخذتم من دون الله أوثانا إبراهيم عليه السلام دبيجة وبشتي خدي تعالى ودبن خديرة واشخورة هن وسان قرتن ونجورة مودة بينكم في الحياة الدنيا دنابرا ودا حسكرن هي مودة بينكم في الحياة الدنيا ده حياة الدنيا دنابرا ودا حسكرن هي وشاف حزكن ودبن خديرة جمرة عبادت دكن هم قطنا وان كن حلال وان حرام وان تشي حلال كن هم حلال كن تشي حرام كن هم حرام دكن ود الدنيا شاف حزكن دنابرا ودا عشق وابين مودة هي ثم يوم القيامة بشي رجع قيامتي يكفر بعضكم ببعض بشتي ورجع قيامته هم رجع قيامته هنكي وهنكي هون ككافر هون دبي أو كافر بو أو دبي هون كافر بو ويلعن بعضكم بعضا هنكي وهنكي ولعنتي لتينتي شمكي هون الدنيا دا شمكي الدنيا دا ودبن خادر خورا وسن پوت پرستی کرتبو و پوت کرتبو او پوتانا نه او پوتی کو ام باز دکو ام بویژن به روح به عقل قسنا کتمنا گرج دارو کبرو بروج پاخر و معدن چی بناخر او سانه هنا انسان ابراهيم عليه السلام دبي جواج دبن خادره هون جهن انسان را عبادت دکن جمروه را عبادت دکن شما مروه اوسان باطی معنا مروه دبي هون الدنيا دا شاف حز دکن او جوا حز دکن هون جوا حز دکن لو رجوا السلام به قوت اوسان دبي قلتن اوثان تتك معنا السلام وش شغي السلام مش مرا حزناك يعني بوتكي كبركي داركي سلامكي كبرو دارو معدنها تبشكن ام جسيوي هي تمثالوي هي لناقص هذا كان ند بينا ند بيزا نحزك نوري لبردا ابراهيم عليه السلام دبي اوسان دبي وجد بني خدرش خور اوسان كده ومشاف حزك
جویزه ترجی يوم ثم يوم القيامة پاشی روز قیامت هم هفدو تکفیر دکن تدوي تكافر بو ودي تكافر بو ويلعن بعضكم بعضا هون لعنت الهبتين قال دبردا اوسان بمعنى بوت با قلت شاد مالي كردو تركي دا بوت هاتي ام بسنم هاتي ورگرن ايوره با نه حسكندوان ده بو نيج روجا قيامت او خدي ويساقدك روحيوتنا ونجي دكار قسبك نجي دكاري اعتراض بك تبي حيرة الرئيسي ما بو تسروكي ما بو تسروري ما بو ام البيتات ام برم كفريتا نعلت التاتين او نعلت الواتين نه سنم دم بتشتنك دم اوسان دوردا انسان ايرو پرم انسانه کو بنابه دین درد کبن مسلمان درد کبن وان انسانانا نابه وان اوسان لگاوا مسلمان اوسان بگوتنا ویا حقیقی چا اب آیت سوره عنکبوت گاور ترجمه نکه ملت آیت فهم نکه لورا آیت ترواتا ابو جهل ترواتا ام بي مشرك مكه تردما ام بي لات وعزا ومرا بلد وانت تفهم دك حال بك او اوسانه هاننا هر وقت هي ايرو جاي ايرو هي ملي اوسانه شيخ اوسانه سروكو سرور ملتكي اوسانه رئيس بارتيكي اوسانه ام بي او تشتكو حمو كسيكو شخصيكو حمو شخصيكو ام بي حلال خود حرام بك لهمبر قانون خود تعالى قانون چيك نظام چيك انتظام چيك ام بي ويجن خود چو گوتي زدي بك او كسا اوسانه اوثان او كسا اوسانه ومأواكم النار وجوا جهنم وما لكم من ناصرين تو ياركارو پشتوانکی وجه اقوالیکاری و بکش تنه سوره عنکبوت آیت 25 سوره عنکبوت 25 شرح اوسان اجمرد که اوسان تی چه معنی اوسان تی چه معنی لورا خدا دوی فشتنی بو رجس من الاوسان و حفظه خو بکن پیسیا جوسانته دم اب اوسان نه هیکله نه تشتی جامده نه تشتي ام بروح نه تشتي بعقل نه تشتي كون قرقسك اب اوسان انسانه مروبه بنابي اسلامي تبدجر بنابي سروكو سر ورا تبدجر بنابي ريبرو ام رئيسا تبدجر بنابي ام شاو پاشاو ميرو وزيرا تبدجر اب انسان هاننا چه سرو عشير به حتى سرو دولت اير دنابا بيادا او اب اوسان هانا قوا ام لدجي حكم خود تعالى حكمه كي درخص او اوسانه وكار وعمل جيت رجس بيسيه وخود تعالى حفظه خبك جوي وجوتن درو دفردا قبا تو قران بقران تفسير بك معنى اوسان بخوا درد كه ميدانه باشه ام هرن آيات قدن قربان سريوه گوداريكن باش گوداريكن و هر استاد شوا بكن پاور بكن بنا خبدي هر وسا آيات قدن سورة انعام آيات حبتو چارا وإذ قال إبراهيم لأبيه دما إبراهيم جباب خرقو آزرقو أتتخذوا أسناما آلهة أريهون أسناما سنما دكن إلاج خرق إني أراك وقومك في الضلال مبين أستو قوم تدبينهم هم دريا ريشاشكي زلال دانه يعني هم بالزلالي هم شنو دلالتي هم فكري شنو دلالتي دبردا قال دبي أسنام دي معنى إله إله لورا خودتا إنسان جخوارا بوتا چدك سنما چدك هيكلا چدك ج معدنا ج دارا ج كبرا ج أنببي ج أواج بوتا چدك جخوارا دكن إله خودي إنكار ناكن دوی خودی هر خودی می دوی وان سنه می هنر جب خودی تعالی ما جمرا شفاعت دکن تمثیل خودی دکن و وانا من نزکی خودی تعالی دکن و دا سنه ماتی بکرانه دوی آیت آنه دا دا آیت ابراهیم 35 دویجم و اذ قال ابراهیم دما و اذ قال ابراهیم رب جعل هذا بلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام İbrahim Aleyhisselam dema got ku Rabbim min tüvi bacarı hani tamam Mekke avadıkın dema embebeje İbrahim Aleyhisselatu Vesselam Kabe abakır tamam kır paşa dua kır. O Rabbi tüvi bacarı hani bacarı Mekke
جيكو كعبة تدو تيك باجارك أولى أمن واستقرار وجنبني منو وبنية بأي منو ببي زاروك منو محافظة بك كو أم أسنام را عبادت بكن كو أم أسنام أم سنما بوتو برد بوتا تشيكن هيكلو بيكرا تشيكن أم جير هر سجي جير عبادت بكن دبدا ديسا أم ببي أسلام أو تمثالكو بير روحه بهش بمجوية وتز زرار وزيانة كي نادم برا قساجي ناكا فرقا نابر أسلام مويدك هر وسا قد تعالى سورة أنبياء دا چلو حفظات بيجي وتالله دبيجي لأكيدن أسنامكم بعد أن تولوا مدبرين إبراهيم عليه السلام جوارا دوي أجوارا الصون دخم بتأكيد الصون دخم پشتی کو هون چو و پشتا خدامه هون جورا چون از ریپکی بینم سر سنمی و از ریپکی از بیارکی از اولایکی از تشتک بینم سر سنمی و کو هون ما سنمان نبین پاش ابراهیم علیه السلام رخ پوتا هور دکن دبی آیت هذا اسنام معناه یعنی پوتین و سنمین و گلکن ابراهیم علیه السلام پاش رخ ما سنما هور دکن دما ام الآيات ميزاد كان وشاغي ام ببيجن شفق دنابرة أسنام وأوثان ده هي أسنام جوان هيكلي وان بوتي وان تمثالي وان شكلي وان جسدي قلت ده روحتنا عقلتنا مجوتنا قسانا تزرار كارنا دمرا أوثان قواتو ميزاد أوثان أو إنساني كو جي ام ببي اوسان او بوتيكو بالروحه ايكو بمجويه ايكو قصادك ايكو كارو زرار جد جيمرا ام شوزان معنا اوسان ايكو كارو زرار جد جيمرا لورا اب ايات هانه ام ديسا نشانه وبدن اب ايات هانه نا دبيج ابراهيم جو هون جيخ بني قديره برخنا وردا اله تند بي من دون الله قاد بني قديره بدم اوسانه إنسانا تفهم كر هشيوان هي عقليوان هي قبض دبيج إله أسنما كر إله وشاغد معنى شد معنى أم ببيج تمثالي كتو روحي وانتوني دبينا برا ودا مودهي ونشاف حازكم دو دنيا دا هون دبن خادرة جهن وسنرا جهن بوت إنسانك واشخارا كرن بوت نبان وسن إنسانا شيخ بدكاره ملا بدكاره ام بي سروك وسروه ليدر دنيا ليدر انسان على كل حاجه كيف هويه اويكو جوان بيسيت اويكو لهمبر قانون خدي قانون شدك اويكو لدجي قانون خدي حكم دك اويكو بنابي دين بيسي بلادك اوي بنابي دين عقيده بوزق عقيده نراز بلادك نابي اون اوسانه لولا دروجه قيامت ده جهادو تكفير دكن ونعلة الهبتينتي ها انت بردا هات خويا كرنكم مجارك ام دخوازن بحث بكن قالي باشتارا د قرآن نهاتی گوهرتن کس نکار قرآن بگوهرینه لهنگ مسلمان ما کو دقت نگرتنه ام بسری خورسر نهیشاندنه قرآن با قرآن تفسیر نکرنه اف قبرام قرآن اف تیگه قرآن وسا شاشات معنی کرن دبی ام قوا قرآن معنی دکن مالی قرآن چه دکن تفسیر دکن دبی قرآن با قرآن به تفسیر کنی متودا هر راست و درست اوه إجابنا هر لتمام زمان عربا مذهبك تمام زمان عربا أيكو بعثا فرق ما بين السنة والإسلام شيء أبقى في آية هالنا نكار إزاح بك آية سورة عنكبوت آية 25 بقى في آية كسي أبنكري كسي أم بيجن شرحاوي نكري دبر داخل تعالى باش شرحاوي كري بل سنة مبوت تشتي جهاب دو جهنم سنة ج ام ببیجن ج او تشي مش قبرو دارو براش دك اسنام انسان مروه بنسر ناوي دين فوترستيه دك مسر ناوي دين انسان جري در دخينه انسان دو وانتر يا رجا قامتي تكفير هب دك نالت الهبدونه ام به هبدو چاله هبدو دكولا جبر وي مخص ام چند كلمه بالي بكشين سر قبرام قران دبي كسي کو قران ورد گرين كردي ملو سيداي ما كرد ایگو تفسیر کرد دوی قرآن تفسیر بک آنها ده مثلا قوام داده گه دا گل گانش تی کرنه
her wisa di mesela Resul û Nebî da jwarî heta car gidin bîm dixîr xweşê de. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.